Hello. Hello. No bakwetoha. Nibayeta Marius. Marius no gambachi. Yeah, no gamba. Ngamwana mwabonera basi. We bale kusima, we bale ndakuma nkabana ni haruka yabishu barunje nkaba. Kuturyaha. Namuchakana. Yes. Hello. How are you? I'm fine. Ni mangu ni woriyo muchiga hawa ikawa gambo rujungu. Niyo muchiga. Abachotinire kamera. Abashiga bakabale ndabalamusyo. So much. Ogush. Nanye niyo muchiga. Ni woriyo muchiga. Muchiga nashemererwa amazima nanye kwikama. Nashemererwa amazima kure. Mu besti abachiga turukari. Twakirebe kintu kitwakora. Sinda kinareba atinka kirebaga. Yare ekindo cyakirya. Abachiga mu Kampala tukisazireho himwa. Tukisazireho ekindo cyarizoba. Ine sente basi. Twazireba. Sente kuyonkunda kushemererwa turakundana. Majo kashemererwa tine sente by the way. Ya turashemererwa tine sente. Bishimo mwatungira abashija. Oguno mushija wanje. Nyoti nyine. Nanye tinyine. Program ni Sabalala. Achiwo ino mushija. Tinyine. Kasha uja kukora waki? Nija kukora. Uja kukora. So aba TV wese turabakunda mnonga. Nitwe Kampala turachakara mazima kasente tukakakora. Hello. Nyaka smile karunji. Nako bachiga. Kureba. Ni bakwetoha. Banyeta Patricia. Patricia no kora cyo muri Kampala iwe. Nanjire kujaguze kiro cy'abachiga. Watunjira mushija. Tinka mubwine. Waza kumutunga. Kaenda mubona aho mbachiga urajati ndatahaje. Nanyina mbona hanintaje. Bajenzi. Opoire mweno ri ize. Kurya sente. Sente okongo abolesere nkazinga hao. Sente nje mtwaro nkankaga yawire. Mtwaro nkaga. Ya mawe. Twarya buri kimwe cyona cyaba. Nkaga wajirya wenka. Nyina. Natari nyenga. Nanyina mukazi wanje cyo nkara. Ara yo mukazi wawe. Yazo mwiza. Yuna ure mtwaro nkaga na nama nkwati nakwe hangu. Twaturubinji twaturu group. Mweno ino mukazi wawe hati yaza kumuraho. Nanje mu kigo gumire. Ati wakungabira burahurobwe. Ubuno bwanje. Nwakireba. Ogumire. Atabachiga orashobora kuzaga mu kinde kintu. Chita ekintu kitabanza gamba kintu. Turya Chiga Nation 3rd edition. Akaba yo kubanze ya kabiri jine ya kashatu. Kwa kuri kure ya kashatu ko kweri. Ndikore ikintu kiri gumiza mu kugira ki? Cyeyongera kugira mani. Ndo misho. Iwo ryo hamiyo gumenaga. Yabaranyeta Joe Bidens. Mwana wakabale straight out akeko. Orujire kabare wijaha ninga no koro muri Kampala. Nyando jire kabare nisha kurya life n'abanyakiga banje. Mwene sente wabura. Ngaba kuruga mutomba ka hanso jire nkashira inzinga hao. Nkemitware intaramanya. Na yetinda bimanya. Kabare no garuke ryani. Tikamanyire. Uza kutemba basi. Ndaza no kugenda mu nyonyi. Nazira wabonye natinamo. Abantu binene nyonyi. No manyakiri yahiwe reka nkumiza muri ngusi habachiga baryo mwanyogu Otarga TV West in Sarum best program ni Sabalala katigomizemu Ndaimuke achina mani wala baza kwimuka wamchiga iname Ndaimuke ninye master waenda kwase chapso mchiga iname Ndaimuke achina mani wala baza kwimuka wamchiga iname Ndaimuke ninye master waenda kwase chapso mchiga iname Ndaimuke achina mani wala baza kwimuka wamchiga iname Ndaimuke ninye master waenda kwase chapso mchiga iname Ndaimuke achina mani wala baza kwimuka yamawe chakabale arende byawe watch this the question 2013 and more Chiga flow deep bro Okay, nchiri Sarum best kani nkwisi yangu turiyo mwanya ogwa Naguru turiyo Bakiga Nation erizoba nizo bari abachiga kuhumura bakacakara bakerire sente za ngo kugumira noreba ubwo wanyegita we byawe ni bibi nashemerwa munonga kuvugana na MP honorable. Yes nyabo. Urije? Ndije. Banza niwe MP wo mwanya go guturu. MP wa Nakawa division. Ngano bota MP wa Nakawa division kando ryo mukiga tokurangwa haruma kantu ariho akabuza. Abantu banakawa nkabagambire nakora babisima
baje to kumukiga niwe twine kuhereza mu ishengero kugira ngo abakiga kandi hati mu kitwire na another level omukikuruga kabaro kija kutegeka bakuni yo muri nakawa amazina gawe sobo yanjura bareba TV West ni banyeta Michael kabaziguruka umukiga wa Kabare nienda cicirira nakawa omu parliament canshemeza munonga kureba ngo omukiga ni wari kucicirira nakawa manyango mwanya go gutura umuni na go guryo mwanya nakawa niyo shonga kandi kuri munonga yandeta ha kwija kushemerwa n'abakiga omuri nakawa abantu ba Kabare abariyo bareba TV West ombwiro obu ninye ndagira kagambo kuwa bagambira amazima ko kubagumya nienda kubagambira ng'abakiga bituru tukoro mu ihangomu abantu nibabisima nishorango omukiga naija Kampala omuri nakawa abasheba kubacikirira baje tumazima omukiga otucikirire kamanaga type abakiga ni mugiye kunganya abantu nkababona bari omwanya ogu abakiga tugira amagezi kandi abakiga tukunda abantu tukundana kandi okumanyana nakone ikintu kikuru kumanya batahi bawo kumanya omukiga linkahe kuskora agire kizibu omukiga mutahi wawe naranza koraki kwirukirira so ekintu keki ni nshemerwa kandi nza kumanyije eyinda amayenga abakiga bona bali ninyija rukundo egumeho gumeho uzumazuma program ni Sabalala na ba MP baryaha ba honorable mwana kutangwa kiryaha n'ekindi nyote nkakirebaga twine Bakiga Nation kandi rizana yekushemerwa munonga kuvuga nomwe aha abantu abari kutebekanisa mukoro sebono gambachi ndio nashimye banze yanjura bareba TV West abareba ba TV West ni banyeta Eddie Rush Ntumwa PR Public Relations wa Bakiga Nation mweni warugambira abantu bona barya niye ndigambira abantu bona barya kugambira kintu kukiri nkejesha ekintu nko kuwakireba kiri so big abantu bija bingi compared nka the last edition etu abetu ino ku 12 so ekintu yo nikigenda nikifuka chango people are appreciating abantu bari bagenda bamanya what rukunde gumeho organized by Bakiga Nation ekituri kukora n'ekituri kwenda ngo abakiga bamanye rukunde gumeho nka festival eyabo nk'abantu nka community amazina ganje baranyeta Asimwe Alan kandi turareba program Sabalala aha TV West na Salamu Best ashiriye no reba program Sabalala nishemerwa nashanga abantu nkaba bashemerirwa wanje Ohi Best ifine wamanya nakumanya mazima ni bakweto hiwo bu wamanya nibanyeta Council Leon ni oryo mukiga mazima ryo mukiga wankaye nimbanye namanya horo kuzarwa na Ruganda rwa Kabare omunengo Kabare ahahudu ahahudu onyine omuraruga Chigonji kanja kabya kuzo mino haroti apo nyo mukiga so you are it is okay ebikanya byakuzamu it is still okay oryo nonywechi entulire ene muna bia byona nabitabura nibageta punch cocktail mini kushake Kabare Kagarama abasiji entulire Bachireva cha nyine abakiga zina mutulebe mwana Bachireva Karkamu cha nyine amana gariana gandi wabare mnonga kureba program Sabalala wabare mnonga kumana nyekerwa unatanga mpaka shaheji nabandi Naguru aha hilltop omwanyogo kushango mu rembo rwa Kampala kanona nixo program Sabalala eya Bakiga Nation omukoro bakweta gwa rukundo egumeho abakiga bono muri Kampala nabakabare nabankayihona nibakunganyirwa mu mwanyogo bashemererwa bamanyana bakipinga their culture alive reka tureba no rwakatano rekwijani nkunda bokunda TV West ora rekurunji na nyenda rekurunji bye bye